Dear Sono, a bedroom so Cassia, Medas, so Adom TV, and a pay yet see crunches somewhere we would dear two whom for a share, and some bena a child woman for and to us among some redobatia so cashier be and say. A foot to Aquaman penny phobia and see a Ghana Mampany, a page of Moody Bremodom Coca, a bottle commissano, and was say MPP bon or Hunty, one for Jumadian and to us answer now, a foot to Aquaman Central for say, a yaw more new core near my wood where how coon Kuman honor. Now Kuba said, dear, a yakasiam kwana when ni idiot tree. Na beto just say asin for so N8 quantum pono penifo chemu and sisi a warrior hamun chemu de watchi enum and a wonum aye when in some would will be nam de so mo se bedwam so kase wish ya me aya frame I'm not sure ba ajwa se wafin chemu no me de so amount a call for what was a coalition of domestic election observers eternity as a kodeo one more edin sema hodo atudwa won sem nyina ne sem penifo mienu eye Dr. Peter Piahene eni Hajia Salima Ahmed Tijani na nse ya na Ghana mampanyi his excellency na Akufo-Addo ema wo modjuma se wakwaka abato commission ho na kodeo fo chemu a wo mo aye hwehwemu hunu se sam penifo mienu MPP bon wo hunti no ebe ya di brena mampanyi ne di wo mokoye no wo fanto 7 members I will say we you be a wunni party bia wo twaka eni se wonni ye e wa bonten wo kasa mu obi bia no e wo se dance se mutie ya ye prove se anase ye hu se eni pa mienu especially first one no e ye Mr. Piahen Dr. Piahen wa ba radio so abekasa edu baby a no pese oye regional minister ne adigina enti obi a owo party mu dendenden etesa no sa wo de ne be she commission ni mu a ebi kro oba o meye hwe mpo se bia obewi abema na obe bibi na mo no sa amanfo na ewo kro no mu na ya oman mu no mu hu se oni party ni obibi a bibia commission be anya omufe bibi ombe bi anya but me mama example na ye wo commission member bi oyo ba se munim so my electoral commission pen na election bi wo Ghana ha I think the national one sinyani almost starting so bobo results no a ohun se ne party na wo mu no enkoyie ma no efina no pie e me ne ka asem bi a na enye kra enti all sorry free hakon kra na nkofo ehuru no wo hu oye member of the commission ni wi afi ni hu se osan ye party ni enti adadi and that is why ye kase say nipa miensen mienu ni a ye bo omudin wa ade mu hai senke be ya omo ankasa no omo hu se omo hye party bi munti no ni ye mu ni se wo mbetwe omo se na be ya ede prepare electoral commission I was say eyo edwuma bi a omu pa ni kwadie eye nkrofo bi a say omu bibia omu ni party for be no so we ye we ma party a say party bi so we ma no bibia say ye pepepe enti say amanfo na wo kro no munya hu say wo no woni party bi bo apam a omu adwunu mu be ye omu kensene yen free hono ne concentrate for wonum ensemo na central for kaka wo mo aboma di dwumaso na we no e central for bi wo my Ghana me bi wo Sierra Leone my mo ne bi wo Senegal my mo na dwumade no ase no ana futu akwa central for nyina se dwuma ne de ye ne pepepe nanso kame ya se ya na central for adwene e wo ade ha ni padodo no aso ana se ensemo agodo ni padodo no eka de dom kuma no ka na sa de ha dom kuma en bi de ase ya na ye bu ye ne aguso ne ntie futu akwa central for nyina se obi a ho hia dom kuma de enso ye me ni enko obi wo hono ma na chese wo be kan se wo ka wo ye nipo nso aso won ka ho ye hwehwe nipa on ka nipa ho me ma ye mfanto ho ebi te se o ma sebe ya bo o mo bayie ye so o mo ya bayifo enti no wo ba bi o mo free no ye bo bayie ni pe wo se o tu free kuro no nya so o mo bekun na wo hwa a chese ni ka kwekwe enkrofo kura ye bo o mo bayie no sa enkrofo e ye merewo sa enkrofo o mo nka nipa ho ana o mo ka nipa ho o mo ye nipa ti sa ne ma we ni mu bi mu na ye kafa ho asem ena enye no nko ye kaka conflict se ntawantawa
ene basa sanso de to dwa se ehun be hia sesa asem bi si a ensem trofo ebebo ho amane se ne be yi a pendodo a esie no eso betie wo akwanya wo di sisi nipa enti sa akwanya no nkese se wotimi de buwa nipa no na wuhunehuna nipa waka nipa hye brahye ebe ya da na media fo yetimi aboa sesa na eme be brase enye se ye kohenya imo kwanya media fo ye be fa so a ye be ka sanse we ebetimi ahenya ne yemam ama ne yema ayetroka enye sanso a ebetimi aboa ama asundwe Yemfri ho na ye concern foforo emua na asimfosu eye N8 kwantempo na mpanifo eye na eho ka no 3.9 billion dollars na we no if we asimpra so kwakopem asimfosu na Japanese grant say Japan for na ama isika ya ye de eye sa kwan na nyina ne say my Ghana so emu mpanifo behwe na afei wono mu akwan na wo yi ne be say wo mu dan na so wo Japade no Ghana ban wa hwe na wa ma wo mu sika de abo wo ho ebra na ya mani boni amo ena woni omanfo bi a wo mo nam sa kwa no so adi nkomo mo ache woni so aso se kwan yi empanifo ya ma won edi kan de kwan de akasa amonya ya mo aye first ne ye hu se fosu bai obi ni mu fosu kra na oba fosu a wo hu fosu no ba esi akwan na mo ye na ma fosu no ebie abba ha no mo kama pa ma obi asi a hu se ha ye fosu kwan de ye hunu normal kama pa how I be fan say yen drivers ne face here U-turn no because we free to say town na oba you say okwa down ho masalachi you say ye lodu oproto ha u lodu no obi say ko fa ne ma obo ba ha you say okwa U-turn no masalachi etie here overhead wa e kwana mo ye na be boy ne do fon pa na emu e fe ba bi nso a edi hu ya because akwa mo ya ekwan bia na me be passengers kwa ye brepa because isi okotwa run about kwa me fa say betime twa be because run about mutwe entine sei ena kwantempa a efira asen pra so eba asen fusu a ebreka clinic contractors ba so a wo yeso adwuma no aba beduro afreda mo de amaneboi Alfred Amo amanebo eno no yemfi hono na yenko eyato yemantam no emu na so afa be de children say any more de ensem eso George Mekuduka wetimetwa homama we no eye community mining scheme ni bi na ekoso wasa afranse wasa Memphis East wo ye ato yemantam mo na obubu sisia na ese wasa Memphis no de di nkan won potem hono eno no so kwa ato yemantam mo a de etoso nan ye a wo mo ensa ka no a hearty true aya alluvial concession no SSA ye tubia ye reclamation asase na ye tu no SSA ye make sure say asase no yakata so one priority a ehia yen say yemfa kwambone so emma ne say deputy minister abegina ha apa hontoma say ne yagye atum say ye community mining no enti ye betu no bia kwabna o kire da ko ayato yemantamu so afo ono so ne kasa yemu ene wadi tu dwa se e free bra wonom eda community mining scheme no edie no enipa beburo empem edwotwe nan ene wonom enya adwuma ye ya eboa o man sikasem odi adesrede to large scale mining companies ni nyina enemu se onfa wonom concession no ema ban se ne be ya obetumi ede aye community mining scheme ni bi se ka do yesika or you good all others are credit it is ende yenya akonya day sika yelba betubi wa Francia dem gido ya de papa Fede Kuranche eye wasa Memphis East Mensini Krache ono so den sem sei ene to aso the American say in fact community mining no media minim say that is the way to go fi say ene wasa mem hanomo say pa say obenya sase say da hono pa say o ba be register no akwa no small scale mining kra no e bia no won me da han mu free yemfi hone yon concern foforo emu se abai fontentan kase ne so no omanfo dodo na di djuma wo ho ebi de tonwade ebi nso de bokro no na obankra kropom ha se ya se de omanfo bi abowura ho no mo a wode ye omanfo bukata no ha dwen pa ne obehu obi wase na me wodan apsa hodo so bedi akire beko betu adan ne ka bebi obema onsafo abeduru se wokwa akobie dan no beko no fiewura se menfa adan ma han no wagi sika no adikwa na sansem ninti ene ene mpanimfo ahodo bi a waben e wabe for 10 afidie kase no so wasua ho mmra atwehwe nkomo a ensem a wode atodom kase nim bi ni
Muya de kakra because app no according to some marketplace, I say Joma almost space I'll be to me a cotton wadia and the fan say Cantamanto. Obia Toland or we create shed. In Obia Ban or Aberrant shed back was a meton miniama. As to Niama Oberton and now Juma will be due shed now Abejilim. Or no, on ship, no answer warrant space nama wa wudi diuga as to say fake nyama na wo ton wo and ade na wo ye wo no on be ye hwehwemu mbisa nya wo ba be ye wo so Francis so lawyer ni akire mu a ensem owura ne de atudwa no wane ne nya adwene esan se obi biara a obi te online app so ebebu na fa so no obetimi atwe no akogina asɛmdi bia wasan ka to aso se obi a onam online platform so eton ade no ehye omanfo nyina abo se ye no efa mra kwan mu nia a woman say we use a platform at the sales what my will be assurance BBR be your platform listen dear family council now while we are on our platform no you hold a duty to BBR will use our platform so be making sure say obi uses our platform and find the fraud you be now obi uses our platform no not rely on information on the platform na kobane say wahwe nisika obetimi dia court ama court agi nisika dia ma no kra court kra be santimi agi interest any compensations Yemonwa yenwanu Muslimi for wonom akache na Registrar General's Department betu just say Muslimi for do na waware no wohwemo hamunche mu beye duowoche awade na nya de sembra kwaso no edimo na sansebinti na nkramofo nyina ba no de ne Sheikh Usman Nuhu Sharbutu dia de shrade eto mpanifo eka bi womani mu se wosrada wohwemo a eye Muslim Marriage and Divorce Bill no mpanifo hwen wanyintum na mayemra se beye ne mma no awade owom wo no hebetumi agina ye Amrano se woyam wohyemra na se nipadom ne bi wo ho a omunni so anase enye omoda na se amrano ho amba mfaso no nti ehia ama se yehwe se sa amrano yebedi ho adwuma senia kramone bia ware a na ware no ye han emre nhyehyem no ebegi atum ama yen na ye kotro so na ye register na mo setam bia ye register na nem se license imam and ye chichira ware no emotion na different anam sante ya say yidi ho dwuma na ye hu say kramone bia bo ware bia no na owakoma toyem say obotuma akọ register na aban be hu say awore dudu sei na ya chichire Jomtene ne fofura ya paw no ewo mrahye bedwafie se wonhwe na wontoto eye muslimi som no ano ewo eye mrahye bedwafie no Yewura Aliu Farouk Muhammad ekire se Muslim ni awo ho the certificate of the marriage any part of the constitution into as a chairman or Juba many chief man ben say ye adwin be boom na ye ne National Muslim Conference mayor board member of the council of board no so as my new chairman ye be Juma ma Muslim bill no ide agina ama Muslims are and ma omo Juma or banks any other organizations no there's no discrimination yen free Muslimi for mo na yenko yenuana ma Christopher wonom akache na unse gidie no kyerese Nyankopon adoma wachini fie no Christ ni wo no beba so hwebe kwasi adade na ne story no so abaso na nunti na presiding bishop at the Methodist Church Ghana Most Reverend Dr. Paul K. Boafo die futuo ama Christopher nyina say Christ ni wo story no ebekoso Easter imo no ebe yanka wo mo wan brabo wana montuo ni wo no mabeye bia no ensemfata de ntia Christo ebe wo story Easter bra Christopher we are seeing na ye shefa afa Christo na mani huni ni wo na fe ni wo sorry wa sorry afra wufu enti nyina ye ka se Christ sorry wa sorry ampa sansemfuei ema anidaso sansemfuei ede ensakraye eba nipa abusua ene wiase asetinam manu di semimu ya me kuto asre yen a ye hyefa nyina ne se ye beye nkofo a Christ wo sorry atumi ahoden ewom no ebe sakra yen na nunu yen na yen so ye nam so ama wiase enye ni daso foforo ye nuan ma hyenkafo a enam yen kwan so se ye so a ye nuanum do wan ko won krom akodi sa afidi dei aban
yɛbɛnya ntoboaseɛ ɛwɔ akwan so nanka Easter wei deɛ yɛnya akwanhyia biara yekwa Easter say na nim say na ya wada say no ene adom yeketeke ni tu na se kwawu ntie nko ne nkonko gina ye kwawu nkwatia no manfo bia wo hono no wo mo bo nananom wo hono mabaso pa wo kyeremu ne Easter dress ya behu se enkrotu atwa wo ho ahia no bi aginani afahye ne ma hodo koso ne so nkwatia hono de kame asase bibia nhyeda nkoso na afi de penimfo kyeremu a wo mo bia mu ato hono a wo mo afiri krom wo no watu kwa ma hodo so na se brono ahodo so no omunyina amrade ya kan se homecoming no manfo chese be masika empuntuo ne anije abakọ nkotia pa na waya de bisa ne pensu yini aba bebre ekoso kromu a bisa nyon no anka sabre police quarters a umusi ye nhu bi enti yeda nanano mu asese omama mpuntuo sa eba kromu na kura police station nim no emma atutwasem ekos yankwa fo de yenhye den ni afahye bia se ohumu ne den no ye de ya ni Easter no enti no mesekwa fo nyina kwati ama nyina so bia mrafiafi na ye nyina momoma ye ni je na no madaro ma ti bibia ekoso kama enti ye do masepa oba fiwe de yempanifo ne so mo be ma ha ye de enti ye hwewom enti ye bedru Friday no na ye behu se ha be ye da na se nye de ai me ye ndomi selanso eno achi na no se osafo kantanka otosumienu ya ono ya dontenhene wonkwatia enso kire se de dwumade no besi fa akọ efiefia da ekopem kwasiada se ye be health work ye be nante free ha akọ aduamoa asan aba enye work no nko akeke na abo ama report osumiensa kwagwati ahene ahihye ama medical staff bi eba be ye medical screening ama ya hwe omanfo no so empomuden enwuma dodo a wo ha yepese ye no iskasem no ofom tina yepese ye bofode na di sa adwuma no lititu kra ne divisional command police divisional command abakrum ha no